Banco Dezenvolvimentu Asiático, ADB, continua apoio desenvolvimento infraestrutura e Timor-Leste. Informação ne hatohu si diretor-geral ADB, Departamento Regional Sudeste Asiático, Winfried Wicklin, foi na Sorumalo o primeiro-ministro Karala Sanana Gusmão, segunda-feira, Lawrence no recensia foi em fevereiro, tinane, e a Palácio Governo dele. Diretor-geral Banco de Desenvolvimento Asiático, Winfried Wicklin Hateten, ninha visita mai Timor-Leste, além de Sorumalo o chefe governo, pode introduzir em apoio, no mos atu hare claro liutan, progresso serviço nebe ADB implementa hamotu ko governo Timor-Leste. And I'm here for 2 days. I just arrived earlier this morning to discuss with our partners in the government and otherwise the issues facing Timor-Leste and some of the opportunities and ADB support to the country. So with the Prime Minister, it was a privilege for me and for the Asian Development Bank to meet with the Prime Minister, exchange notes, learn from the Prime Minister about his priorities and about some of the issues he's working on, and also identify some areas where the Asian Development Bank can support Timor-Leste going forward. We also took some time to review the ongoing activities of the Asian Development Bank in Timor-Leste in supporting the country in basic infrastructure and access to services, in improving the economy and creating jobs. So these are areas that we are involved in, and we reviewed those areas with the Prime Minister, reported progress to him, and sought his advice on how we can further enhance our cooperation with Timor-Leste going forward. No durante ADB mos capacita funcionário Estado e a área política provisionamento, padrão documento, tenderização, recrutamento, consultor, inclui gestão contrato. Além de durante o encontro o chefe governo, Sanana mos hato agradece ba ADB nebe tulung hori hadia desenvolvimento Timor-Leste e a área oioen. Reportagem de Fifanya de Carvalho, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.